Mohamed, iko zaba. Mda fa ni presse la nga, e dum na presse. Ni mo ko mi fa ka tla yere korbo. Ko ndi jama soro. Doni yere la, yiri la. Ni fa ka korbo dron. Ni bina fe mi fe mi ndi ma we zaba. Mon bi jama fe. Sekata ko di. Ay, sekata la. Hal ni e ko so jo ni jama tiga e ko so la. Ni bi se na tla korbo fe mi. Na se ka fo mo ma ko e ka na ni korbo na. We zaba. Ko se na ba ka billahi hati. Siapa? Ni bi fe ka zaba ka jama soro. Ibi zaban go kuru saba. Kuru saba. Ibi bismillahirrahmanirrahim suran sebe. Asuran be. Wa fa suratul fatiha. Shen saba. Ka zaban ke talaka atubi. Onga abinya no nene mo nashidi chama no sukulun te chama ngaso. Onga ne nasu kuluni be. So bi nasu kuluni mo ngo se ka kay kulumbe kului. Ni fura mo na ba yara makulu ko. Ya fama. Sura ka jiki kulkila. San kalu tan flash saba. Iba ko shiya saba le saba ni ko bi fo shini bi ko fo shini ngene bi ko abana bane wallahi bi jama sura be kala ko ya no akke shini ni ke ikira commerçant ikira baraka yoro tige mo tiga yoro law ibte adama dum ngam billahi ya ka ko ngona ka ki kul jile ka du ci de sa dahiri ma ko je ngona halin ma keme bi ka so halin ma keme kala bi ka so ba be ba do sikata dero adama do mi fiya ka boy tayro law ko be jamana hanga ce do mina hal mo goti fu mi ke abade ma ko mo nin na nyo na bi ka yoro la zaba ku saba nyen diga bismillah sura sa shin saba Utasa. ya fama an bis ka tasa zaba da law usika sa ai do na zaba di ma shi sa ma si gun ko ma do zaba la mina zaba de di ma ni zaba ku saba sura bismillah sura sa shin saba ni ka na shi ka la ka tubi ni ya tubi a sharti mi aka kulungo Halin ma keme fila buka so je dungo do ba be bari ti de sa ko